First Samuel lokuqala chapter 5 kuyafika nje bazalwane soqala nje verse lokuqala ngoba usendlini kaDavide amaFilisti athatha umphongolo kaNkulunkulu awuyisa eBeni-Ezeri awuyisa e-Ashidodi. 2 amaFilisti awuthatha umphongolo kaNkulunkulu awungenisa endlini kaDagoni awubeka ngakuye uDagoni. umphongolo usendlini Ay man. ufaka umphongolo ngoba kuyazeka ufake into kaNkulunkulu lapho ngekho khona uNkulunkulu kuyazeka ufake into kaNkulunkulu lapho ngekho khona uNkulunkulu uthathe kaThixo uyifake lapho ngekho khona uThixo kube nemiskho uyabona amaFilisti wayetaqedile makuthatha umphongolo ngoba kwakuthatha uThixo uqobo lathi ku-Exodus umphongolo kwakungasondelwa kuwo kwakubanjwa ngensika zomthombo futhi abawuphakamisayo kwakuwamadoda asesibeni ngoba basoladelwa ngabantu ayiyenzeka uphakamisa umphongolo ungawubona ukuthi uphakeme amaFilisti athatha umphongolo kaNkulunkulu azolumbalisa noDagoni uDagoni uthi kwavela inkinga ngavashela uThixo uqobo kwenzenja ngoba umphongolo uThixo hey ungakholwa mzalwane manje akuthixo Ay man. Ay so. Mama ngalabe selazadla John. Lethizo uDagoni kwavela inkinga Aw Jobe. phakathi nobusuku Yebo. wazi izinto zimphusha Athamse. lethizo bathi hayi kukhona abagelile bamphusha wasayimisa yayi kukhona abantu abezimzamo ethi uyakha ibandla umuntu ezimzamo achithe isikhathi oshona komhlaba uyalingana kanti ibandla ushiyekile khona izinto ayishilo unondaba la never u-understand ibandla unga-understand umkakho Yo. never uhole ibandla unga-understandwa umkakho nengane basalwane khona abantu kuneje imfihlakalo yamaFilisti eyenzeka ukuthi bafaka uNkulunkulu endlini noDagoni isithixo into ephelwa isikhathi into kaThixo ayiphelelwe lalela egcineni kwenzeka inkinga uDagoni wawo waphihlizeka kwaze wahamba nekhanda badibana nalo emnyango bathi bevula umnyango nathi manje sithi kuNkulunkulu usigcinile koze kwaba yilokho ngizokuveza hlala nje enhlizweni yami ukuze ubone amen.